अहानबदा मरोइबा पाउ तोंगान लेबाक सिंगदा इंडिया के एम्बेसडर अमदे हाई कमिश्नर ओइना लेरिबा मियोइ तरुकना साबा कांगू अमना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनगा उनखरे मणिपुर यावना कांग्रेस प्रेसिडेंट खन्ननबा मिखल पांथोखरे मिखल असिना कांग्रेस असे गांधी सागैगी पार्टी नते हाइबदु ताकले हाइना ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिंगना युमथोंग खुदिंगदा मियामदा हिदाक फंगहनगदबनी हाइना सापम रंजनना हाइखरे अमदे इंडिया दा हौखिबा पुंग कुनमरी दा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोइ लिसिंग अनिगा सुबना हुमफु थेंगनखरे मियोइ तराना लेखिद्रे पोनी टीवी ने संदोकलेबा मणिपुरी पाउ मीटिंग ताबिरिबा सिंगबु बिद्यासना तराम नोकचरी पाउ संदोकना बिजरी तोंगान बा लेबाक सिंगदा इंडिया के एम्बेसडर अमदे हाई कमिश्नर ओइना लेरिबा मियोइ तरुकना साबा कांगवु अमना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनगा ngasi चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरीट उनखरे मखोइ सिंग अदुदी एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इंडोनेशिया मनोज कुमार भारती एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ट्यूनीशिया Nguikham Jathom Gangte, Ambassador of India to Republic of Cote d'Ivoire, YK Silas Thangal, Ambassador of India to Romania, Rahul Srivastava, Ambassador of India to Ethiopia, Robert Setkintong Amade, High Commissioner of India to Jamaica, R. Masase, Makhoi Taruki Manungda, Mari Manipur Dagine. उन्नबा अदुदा कांगवु असिना सेकमाइगी युगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन अमा सेमगननबा वाफम होदोकलमखे लमदम असिदगी सानरोइसिंग जमाइका दा ट्रेनिंग तहोननबा अमदे हॉर्टिकल्चर के पोथोकसिंग मपान लमदा थादोकनबसु खनखे उन्नबा अदुदा मणिपुर के कल्चरल हेरिटेज यूरोप अफ्रीका यावना इंटरनेशनल के थाकता प्रमोट तौननबसु खनखे स्किल लेरबा मैन पावर सिंग रोमानिया गुंबा यूरोपियन लेबाक्ता थबक तौहनबा याननबा थौसिल पाइखटपगे मतंगदसु खनखे एम्बेसडर सिंग अदुना लाकदौरिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल बु मखोइगे अंगंबा थाकता प्रमोट तौननबसु थाजबा पिरमखे कांगवु असी हौखिबा अक्टोबर 13 इम्फालदा थुंगलखिबनी मखोइना तोंगान गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट सिंग मरोइना टेक्सटाइल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म के ऑफिशियल सिंगसु उन्नदुना लमदम असिगे पोथोक मपान लमदा थादोकपा अमदे टूरिज्म साखवटहननबगे मतंगदा खनगने मखोइना चांडल बिष्णुपुर अमदे इम्फाल ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के मतंगदसु वारी सानगने अमदे लाकलिबा अक्टोबर 19 इम्फाल थादोकने हाइरे कांग्रेस पार्टी असे गांधी फैमिली पार्टी हाइना संदोरखिबा अदुगी ओना तैनबदा पुवारी अमा ओइना चही कुनमरीगे मतुंगदा ngasi मणिपुर यावना इंडिया की तोंगान बा स्टेट सिंगदा इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पांथोखरे कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंशियल मिखल असिदा माली कर्जुन खारजे अमदे शशि थारूरना अकनबा लंबा ओइरी मणिपुर की ओइनसु बीटी रोड लेबा कांग्रेस भवनदा डेलीगेट्स यांखई मरीना आईएनसी के प्रेसिडेंट खनबगे मिखलदा वोट पेखे पार्टी की इलेक्शन असी ngasi अयुक पुंग 10 दगे पांगथोक्तुना नोंथिल पुंग मरीदा लोइखे इलेक्शन असिगा मरी लेनना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी सीएलपी के लुचिंगबा ओक्रम इबोबिना हाई कांग्रेस पार्टी असी गांधी फैमिली नि हाइना कनागुंबा खरना लाना संदोकबा दु ngasi की इलेक्शन असिना गांधी फैमिली के पार्टी नते हाइबदु मयेक सेंगले सोनिया गांधी अमदे राहुल गांधी ना कांग्रेस पार्टी की दमक होनदुना लाखिबनी प्रेसिडेंट मिखल असी हाइडोकपगा पार्टी असी हेना मपांगल कनबा अमदे लिसिंगनी कुनमरीदा पांगथोकदबा पार्लियामेंट इलेक्शन दा अहोंगबा पुरकपा ngamgani थाजै कांग्रेस पार्टी असिना इंडिया के डेमोक्रेसी ngaktuना लाखिबनी पार्टी असिना डेमोक्रेसी बु थाजै हाइखि सेंबा डेमोक्रेसी हाइबा तारे अखोइगी इनर डेमोक्रेसी से सुमनदगी कनोते नतना इंडिया सी पृथ्वी मनुंगदा ख्वाइदगी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी सत्पा अदगी मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी सत्पसी पृथ्वीदा ख्वाइदे चावबा माइ पाकना डेमोक्रेसी सत्पसी इंडिया ने इंडिया सी मनुंगदा कोई पॉलिटिकल पार्टी हाइबा तारे कांग्रेस पार्टी से अदुना
अखोई सुसोई सोइदना असेंबा रिजल्ट दुदी अदुम हयें हंसित अदुम कनो तौदा कनाना माई पाकदगे दो अखोई इवन विदिन आवर फैमिली मनुंगदा कांग्रेस मनुंगदा तौबो ओइरगसु अखोई अदुम हानसु मैडम सोनिया गांधी नसु हाना अदुम हाइगिबदनी अखोई न्यूट्रल ओइना अदुम लैनी कनागिसु अखोई फेवर तौबो अखोई वा तौरोय हाइदना माना अपामबदा अदुम थादरजसुनु हाइदना तौबो एक्जेक्टली मदुमकनी ngasi तौरिबे इलेक्शन सी अमरोमदा प्रदेश कांग्रेस कमिटी PCC की डेलीगेट्स लिस्टिंग मापन की वोट ना पार्टी असिगे प्रेसिडेंट काननबा ओइगनी प्रेसिडेंट खाननबा ओइगनी हाइबा लेपकदौरिबा मेखल असिदा कांग्रेस के इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हानेगी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह प्रियंका गांधी राहुल गांधी ना चिंगबा पार्टी असिगे लुचिंगबा कया वोट थादनखरे लोइनना ngasi pangthokliba vote asige falna lakliba October ge tang 18 da haidokpa yana leiri Primary Health Center singna yumthong khudingda miyamda hidak fanghangadabani haina sapam ranjana haikre wafam masing asi District Health Mission Society amade NCD selna sinduna use heart for every heart haiba team da World Heart Day amade India Hypertension Control Initiative launching tawge thauramama ngasi Imphal West ki manungchan badalaiba Kangmong Langol Jam Community Hall da pangthokba thauramama da phongdokhebani Thauramadu Health Minister Dr. Sapan Ranjan, Director Health Services Manipur Khoirom Sasikumar Mangang, State Mission Director National Health Mission Manipur Dr. Shomorjit Ningombam Amade, Department ki Maru Oiba Official Kaya Saru Yake. Thauramadu Chief Guest Oikiba Minister Dr. Sapan Ranjan Nahai Mioiba Amana Laikidaba matamda mihun chongbra chongdabra haiba check tawi masigi maram mioibege hingba siba heart lay khwaidagi naraka sibasi heart ki problem na oi chahi amada chada 19.3 India da heart na maram oiraga si Primary Health Center dagi hauduna ngasi launch tawriba hypertension control tawnana bagi damak khongthang asi haugani Chief Minister gi Health for All gi makhada khungang singdagi hauraga yumthong khuding chatuna anaba laibra haiba check tawbage thabak haujik su chathari haujik su asa singi masing hengat hanba amade asa singi paisa hengat hanba lengakna honari AC asige PHC singi Dr. Singna miyamda fanghangedaba hidak langthak chapchana fanghalu Manipur gi health sector da Achoba Thogdang Logadaba Doctor Amadi Nurses Singi Awat Pakaya Lay Masigisu Atubada Hayeng Hangchitage Recruitment Pangthok Lagani Haiki Manipuri Masala especially to the Nasiwa Megdan Simachani Namani Trawe to the Manipuri Masala Pata again was a Chaka and I want Saha and the Muro to Mamala Masini Namanga Zare, the way Yanto Hosiana and Stories about having Naki and the thread over you have the Oleka is coming about poison power, you the Tumnamaga, Adu Mai, Yon Tumwana, waiting around after this. She's ultimately catered by BP BP is Mulapa and the Tapna, you are not BP stroke and Pisham one Aduna, city initiative of Moina. Young program, India Hypertension Control Program, as I register. Manipur, India, Manipur, context especially at the primary health sub-center levels, primary care levels, focus. Manipur da petrol amadi diesel gi mamal paisa tara amadi paisa mapan hengat pana maram oiraga district kharada petrol amadi diesel gi mamal hengat henda Laiba Thengnakhe, Bishnupurda petrol liter amada paisa suino dasmik ama suino, Churachandpurda paisa suino dasmik ahum nipan, Tengnopalda suino dasmik
ahum taruk, Thaubalda paisa suino dasmik ama mari, Imphal Westa paisa suino dasmik ama suino hengatuna petrol liter amada lupa chamaga subna ama dasmik ani nipan, lupa chamaga subna ama dasmik taruk, lupa chamaga subna ani dasmik ama taret, lupa chamaga subna ama dasmik mari ani amasung lupa chamaga subna ama dasmik ani nipan piba thingnakhe, amade Imphal Easta petrol gi mamal liter amada paisa Suino dasmik suino taret Forjualda paisa suino dasmik taruk maga Senapatida paisa suino dasmik mari taruk hantaduna petrol liter amada lupa chamaga subna ama ani mari Forjualda chamaga subna ahum dasmik suino taruk Senapatida chamaga subna ama dasmik taret ama piba thingnakhe loinana Bishnupurda diesel liter amada paisa suino dasmik Suino mapan Churachandpurda paisa suino dasmik ahum Imphal Westa paisa suino dasmik suino mapan Tengnopalda dasmik ahum ani Thaubalda paisa dasmik ama ani hengatle amade Imphal Easta paisa dasmik suino taruk Forjualda paisa dasmik manganipan amade Senapatida paisa dasmik mari hanthare Association of Manipuri Diaspora Aman Pune gi Taramathoi Suba Annual General Meeting cum Annual Cultural Evening Tamnagi Khonthang Ngarang Symbiosis International University Viman Nagar Pune gi Auditorium da Pangthokre Thauramadu Varati Vidyapit Deemed University gi Vice Chancellor Professor Bibek Sauji Saknai Raba Manipuri actor singer Hamom Sadananda Amadi Association gi President Naurem Giridharna Maru Oiba Mioi Singh Oina Saruk Yake Pune da Laiba Manipuri scientists, engineers, professors amasung defense service ki officer mayamna Luchingduna Amanna Manipuri community amade society asigidamak tauriba thabak thauram kayabu Professor Saujina Singthake Chahi asigi oina Spicer Adventist University ge mahiroi Yurei Singh Ngalung da memento se namade certificate yauna late Albert Memorial Award for Academic Excellence su PK International gi thakta medal laurakhiba Sanaroi Singh academic amasung extracurricular activities da thoidok hendokpa mahiroi Singh dasu manamathum piduna pukning thogatke Thauram gi saruk ama oina Dr. Hydrom Narendra da Aman Distinguished Service Award listing ani kunithoi khusinakhe amade manga suba Aman member su puthokhe Wakalon Manaba Apunba Wama Kangleipakna Lamdam Sida Kundaminariba Furup Singhi Marakta Awa Ana Taraba Ichininaw Singda Leptana Mateng Pangduna Lakpagi Saruk Ama Oina Haukiba October Ahumdage Wama Kangleipake Mihut Oina Assistance Organization Secretary Asem Inderzit Maitaina Luchingba Mioi Mangana Saba Kangvu Amana Assam Tripura Amade Jirida Leminariba Ichininaw Singda Mateng Pangbagi Khongchet Ama Chatkre Masigi Manungda Leiba Assamgi Manung Channa Leiba Lakhipur District Leiba Mahakini Haibada Kanasu Leitraba Ahal Oiraba Thokchom Samadevi Chahi Humfutaraga Nipan Surabi Tolen Kun Mamang Lekai Ward number 4 da Leiba Ahal Asida Wamana Ngarang Chana Thaknanaba Amade Selgi Mating Pankre Amade Mafamaduda Ward member Oiribe Nongthombam Romoni Devina Ahal Asige Damak Thodang Lauragani Haina Fongdorakpabu Wamana Hainingai Leitana Thagatba Fongdoklakli Amade Ningol Chakopana Lakpada Lamdam Asige Ningol Singda Wamabgi Maikaidage Yaifa Paujel Pirakli Paugi Maraktan Atin Berbrekama Pony TV-na makhal mathel gi thoram sing sanduktuda miyamgi seba tawjari masida hena mai pak na bagidamag Pony TV ki YouTube channel amadi Facebook page ta like amadi subscribe tawbiro loina na MCTV ki channel number 988 amadi ISCOM ki channel number 142 da miyam na meeting tabiduna mapung faba channel ama ohenbiyu hena mai pak channel ama oina bagidama Pony TV ki contact number 9362511104 da contact tawbiro Makada pijariba contact number natraga email asida miyamna suggestion pibirak na bahajari
ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟꯕꯨ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ꯫ ब्रेक की मतुंग मखा ताबा पाउ पिजरी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कक्चिंगना सिंधुना वर्ल्ड हार्ट डे की थौरम कैरक ममांग लेकाई कम्युनिटी हॉल दा ngasi पांगथोखरे थौरम अदुदा सीएमओ कक्चिंग डॉक्टर थौदेम राजेन डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर कक्चिंग डॉक्टर हावम सुरजेत कुमार अमदे कैरक जीपी की प्रधान ई शांति लैमना अथोइबा मिथुंग सिंह ओइना सरुक याखे थौरम अदुगी सरुक अमा ओइना ईसीजी लिपिड प्रोफाइल अमदे कार्डियोवास्कुलर रिस्क के टेस्टिंग सुलेमना तौबगी खुदोंग चाबसु मियामदा फंगहनखे सनामही लाइनिंग सलाई कक्चिंगना पागी पारम थीरसी पुगी पुरम खंगलसे इपा लाइडी अहलपा इपु लाई अरुबबु थीरसे इसागी लाइनिंग खंगलसे सनामही लाइनिंग याइफरे हाइबा पांदमदा नोमाइजिंग खुदिंगी चथरकपा याइटिनगी थौरम ngarang नुमिदांग कक्चिंग खोंगनांग मरी फांगबदा लैबा नोंगपोक निंगथौ पांथोइबिगी संगलेंदा पांगथोखरे पेना असैबा ललिचंद्रा मयांग लंबम अमदे मालेमगानबा अनिना मालेम लैसेम्बी इमाबु सैथाबा पेनागी सैसक सक्तुना हौदोखिबा थौरम अदु सलाई कक्चिंगी सेक्रेटरी राजेन मंगांगचा अमसुंग एम प्रियोकुमार अनिना सनामही लाइनिंगी मतांगदा मरुओइबा वाफमसिंग फोंगदोकनाखे मंगांगचा राजेन नाहाई अखोइना अखोइगे इपा इपुसिंगी लाइनिंग लिकलम अदुना हनगतना येंगदुना इनात लाइनिंगदा हंजिनबगी मतम अदु ओइरे इपा इपु सिंगी लाइनिंगदा हंजिंदुना इगी इरम पागी पारम थीदुना नाथैदुना थमलुरबा अखोइगे लाइनिंग लिकलमदा अमुक हंजिलक्तुना मांगलोमदा चंगसिनबा मणिपुरी खुनाई अमा मालेम अमा पुरकननबा होटनमिनरसी हाइना फोंदोके हुमरो सिक्किम पार्टी HSP गे प्रेसिडेंट ओइरिबा बाइचुंग भूटियाना हिमालयन स्टेट अमा ओइरिबा सिक्किम दा नेशनल सेक्रेटरी गे येंगदुना इनर लाइन परमिट ILP सिस्टम चना हनबा यामना मरु ओइ हाइना फोंदोखरे महाकी मतुंग इना सिक्किम दा ILP सिस्टम चनदबना इलीगल इमिग्रेंट सिंग मसिंग खंगदना चंगसिलक्ले हाइरे लेप लैतना चंगसिलक्लेबा इलीगल इमिग्रेंट सिंग असे मतम चाना यंगसिन हौद्रबदे सिक्किम गे डेमोग्राफीदा अहोंगबा अमा लाकपा याय हाइना भूटियाना फोंदोखरे सिक्किम दा फर्टिलिटी रेट नमलबसु वोटर दगी चादा तरानिपान हेंगलक्ली हाइना फोंदोखे मसी मिरमदगी लान ना चंगसिलक्तुना सैदांग लक्लिबा असिना मरम ओइगनी हाइरे महाकना मखा तारदुना सिक्किमदा ILP चना हनबदा स्टेट असिगे नाट अमदे चनबी सिंह ngaktuna thamba ngamgani haina phongdoki मसा मतोमता किडनैप तौबा सजनदुना मपादगे लाख अनि डिमांड तौरंबा नहा अमा दिल्ली पुलिस न फारबा मियोय असि दिल्ली गे निजाफगढ़ प्रेमचंद चाही कुनमाथोई कवे लनाई कंपनी अमदा डिलीवरी बॉय ओइना थबक तौदुना लैबने पुलिस की मतुंग इना था असिगे तांग तरानिथोइदा चावला पुलिस स्टेशन दा नुपा असिगे इमुंग मनुंगना सखंगदबा मियोय मरी मंगा रोमना कॉल तौरक्तुना नचा नुपा असिबो कन्ननबगीदमक लाख अनि पियु नत्रबदी हतोकनी हाइना किहलकी हाइना कंप्लेन तौरकपदगे पुलिसना थीबा हुंबगे थबक चथबा हौरखे थीबा हुंबगे थबक चथबा अदुदा पुलिसना गुरुग्राम गे धनकोट मपादा प्रेमचंद गे फोन एक्टिव ओइबा थेंगनखे मदुना महाकी इमुंग यावना पुलिसना मफम अदुदा चटपदा प्रेम मोटरसाइकिल तोंगदुना लेरंबा थेंगनखेबने महाकपु फादुना वाहंग पाहोंग चथबदा गाड़ी लेरगा गुरुग्राम दा केब सर्विस पीननबा हाइदुना महाकपु मीना फाखिबा सारगा महाकी अपोकबा मपादगी सेल लौथुननबा थौरांगबनी हाइना प्रेमना फोंदोरखे हाइरे नुपा असिगी मथक्ता आइनगी ओइबा थबक लौखननबा केस पानख्रे ngarang asam gi manung chana leiba lakhipur gi laluk area da car ama soroki manak nakpada leiba
पुखरी अमदा तासिनबदगे मियोई अनि सिरे अहुम अमना सोकले हाइरे लेखिद्रबा मियोई सिंह अदुदे अनारुल इस्लाम अमदे नूर मोहम्मद नि हाइरे थौदोगसे ngarang numidang athengबदा थोखिबनि हाइरे रिपोर्ट अमगे मतुंग इन्ना थौदोगसे कार अदु स्पीड यांगना तेजपुर तमना थौदुना लाकपदा कंट्रोल तौबा ngamhogdabadege soroktage paithoktuna पुखरी अदुदा तासिनबनि हाइरे कार अदु पुखरीदा तासिल्लबा मतुंगदा मियोई सिंह अदुना मतम चाना कार अदुदगे नानथोकपा ngamdabana isingda iraknaduna lekhidabani haire thogdok asigi matangda police na thijan humjinba hore haire Asian Pancake Salad Federation ki meeting makhada Indian Pancake Salad Federation na sinduna October 13 dagi 38 fawa Indiana yumbu oiduna Sheri Indoor Sports Complex Srinagarda pangthokliba Taruk Suba Asian Senior Pancake Salad Championship Lisingani Kunithoi da India represent Tauriba Manipur gi Sanaroi Naurem Boinauna Men Semi Artistic Solo Creative da India gi Ahanba Gold Lauduna Medal Account Hangdoki Bagalonyana Sinam Chingkhai Amade Sinam Jivan Anina Men Semi Artistic Double Category Gandada India gi Bronze Medal Fangkre Samjet Sabam Bidyalakshmi na trending 45 kg final da Singapore ge Noor Tufa Izzat Vinte MD Roslange Makuta Mighty Howdona Mighty Duna silver medal fanghore amadi Yaikhom Angelina tending 60 kg final da Vietnam ge Leti Van gi Makuta Mighty Howduna silver medal fangkre loinana ahong shangbam Sarjubala amade Huidrom Vishan Anina tending 65 kg da bronze medal fangkre amade Thongnauzam Rita tending 50 kg da bronze medal fangkre championship asida Vietnam na overall team champion first runner up na Singapore amade second runner up na Malaysia na takre Yumbu Indiana gold mari silver taramathoi bronze Kunmanga lauke Manipur gi Sanare Singna punna medal nipan lauduna chauna mai paklakpada Pancake Salad Association of Manipur gi President Laishram Shyam Kumar amade Secretary Laishram Ranjit na nungaiba phongdorakle Gujarat ta pangthokiba kuntra taruk suba National Games ta cyclist Masanada gold ama amade silver medal ani fanglaktuna Manipur ge mai purakrabe Kakching dage mayang lambam Sonali Chanubu harau taramna okre Kakching Wairi Ward number 1 da National People's Party NPP ge mirep oigedawriba Naurem Oken Kongoi Parengda Leibana Mapung Oiba Thaudang Lauduna Mayang Lambam Sonali bu Imphal ge airport ta thunglabada Kakching AC ge MLA Mayang Lambam Rameshwar Yauna harau taramna oke Mayang Lambam Sonali Kakching district ke Kakching Waide Khulakpam Laikai dage Mayang Lambam Manihar Mitai amade Mayang Lambam Mandalaima anige machanupine Mahakna handakta pangthokiba kuntra taruk suba National Games ta cyclist Masanada kilometer marige team Perswita gold medal ama meter chamnga individual time trial amade kilometer amage team sprint Masanada silver medal amamam fanglaktuna punna medal ahum fanglakibani Mayang Lambam Sonali Chanuna airport tagi mahake poknafam lamdam Kakching yaurapada Kakching waidigi miyamna leipareng sing hupiduna harau taramna okpagaloinana makhatana mahaki tungi competition kayada mai pakpa purnaba pungning thogat pikhi Union Health Ministry gi data gi matung inna India da hokiba pung kunmari asida nauna COVID-19 positive oiba mioi lising aniga supna humfu thengnakre mioi lising amaga chanipanga nifuma thoina laina asidagi fagatke amade mioi tarana lekhidre masiga tharaga hauzik fawada laichet asina maram oiraga lekhidaba migi masing punna lakh manga lising kunganipan chamapanga supna manga oikhibaga loinana hauzik India da COVID naduna leiba migi masing na lising kuntaruk Chanipan ga kontraga mari oire positivity rate na chada ama dasmik nipan taruk oike amasung fagatpagi chang na chada maudra nipan dasmik taruk oike Health Ministry ge matung ina hauzik fawada laina asidagi ngakthoknanaba leibak asigi oina crore chaniga taramapan hena COVID vaccine kapthokre haire laichet asina leikidraba mioi
tara ase Kerala dage mioi mari Karnataka dage mioi ani amasung Himachal Pradesh Maharashtra Odisha amade West Bengal dage mioi amamamni loisilakpada maroi bapa umukhana Tongan ba laibak singda India ke ambassador amade high commissioner oina lairiba mioi tarukna saba kanggu amana chief minister N Biren ga unakre Manipur yauna Congress President Khannaba Mikhal Pangthokre Mikhal asina Congress ase Gandhi Sagai gi party nate haibadu takle haina Okram Ibobina phongdokre Primary Health Center singna yumthong khudingda miyamda hidak fanghangetabani haina Sapam Ranjanna haikre amade India da hokhiba pung kunmari da nauna COVID-19 positive oiba mioi lising aniga subna humfu thengna khre mioi tarana lekidre Poni TV na sandok chaba pungja asige Manipuri pau meeting tabiriba singbo kanena bayati nijari pinabirsi